Jelena Karleuša živi sa svojim ćerkama u vili na Senjaku, a sad je pokazala u kakvim prizorima svakodnevno uživa. Karleuša je oduševila sve kada je uslikala mali deo svog vrta i pohvalila se raskošnim ružama. Nije ni bazen izostao, pa je ceo prizor kao iz neke Disneyjeve bajke. Ali ono što je interesantno je da je Jelena prošle godine pokazala i plodove svog truda, pa je pored ruža imala i paradajz kao prava domaćica. Organski, kako drugačije. Karleuša inače živi u vili koja je nekad pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju, a sada je u Jeleninom i Duškovom vlasništvu. Koštala je 2,5 miliona evra, kako prenose domaći mediji, a nalazi se u otmenom i bogatom delu Dedinja. Jako je velika, a Karleuša ima tu i svoj garderober i sve ono ostalo. Šta vi mislite o ovom prizoru i da li vam se sviđa Karleušino dvorište? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.